Oh, Inka. Long, adik kopi apa, Dek? Hitam ya? Hah? Hitam. 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 Kopi hitam, kopi kering. Ah, kopi saring aja, kopi saring. Oh, Ada? Hana, kopi saring. dia jauh. Yang nah? Kopi white kopi. Wah. Yang nah? Kopi, Yang nah kopi apa? Kopi apa? Kopi kering. Paling kering cappuccino, kering, Oh, Nescafe. biasa orang Aceh banyak kopi saring. Nescafe nah. Nescafe. Nescafe kopi hitam sih. Ini apa? Teh tarik. Teh Teh tarik. tarik. Nah, teh tarik nah. Nah, Teh tarik. tarik kopi rupanya dekat. Padu 20. 20 rupiah. Mahal tat. Berapa? No? Yang Sukati. Oh, lebih nggak ngerti. Long white kopi. Dan nyan teh tarik. Hmm. Oh, Roti ju. Sini tuh. gorengan usah. Kadi Gorengan nabok, usah. kadi nabok. Usah. Nah, gorengan mana nih? Mana deh gorengan, Dek? Itu Gorengan di gimana? di Honda. Gak usah berantem. Roti ya? Nggak usah. Ada gorengan. Nggak usah. Makanan nggak usah. Minuman aja. Minuman.